Omukiro ekyabusheshera izoba abekayo mugenzi shira neza bagizireho obutikirizana n'abekayishento obo batarukwenda ngo bahike aharufu kandi obo batarukubaha enshonga habwenki eki kyatabura abataka obo bagumize ngo tabarazike batakamanyire enshonga yenyini erugiriraho mugenzi okuruga omagara g'ensegi akaba ayineho mukuru atumukuru wogwe ngo barembana batakwenda mu rufu mwene kayo nejo bagibinde no mufu hata bayife tubakuru bataha mwene ke kinyakingaga bakabanya kigombe twagera hatbete bayo family barebana neriye yife kucyango tugarukana itwanya kigombe kuko nanyingi umumbanya kigombe hatujyango tugireke ntuza kuziko mu ntogo konka twabanza twatunga security erukurga ha police okwenda kumanya omuntu afirata hate niyo step tiriyo ntuzaho kugira ngo tubanze twatunga echo nabwo nyuma tuzike maitejo ahabero mwenda byo kwa katano omwaka ogu neza omutaka wa Katerere omurebe harwembarra akaba naza kugitwa no mushija we Pastor John Bosco bya mukama owe kanisa ya Gospel Fire Healing Church erukushangwa omutawuni yambarra ahizoberyo emikoro yo kugitwa ekabetandikire kurungi konka kubabire nibaza kubajwe kempeta ababire baraho bakareba pastogu yakwataga umwegumwe atyo yaburaho yito twiza turukumangwa ruhembaga twikotsanga emere yahire butumwe tutegereza umugore nko yizira akastama tukatanka kumureba edakika nkitanu akagwiraro tukasoberwa abantu bakajya konka so mugore yabaji motoka nho yayakiraho bakamukwata bakamuta motoka twamanye cyabaho naba mutora twabamanya embaga efeto no kurya teenage twari bwanyuma y'ebiro bike Pastor akija kukwatwa polisi erukumujunana okuraganisa mugenzi w'obushwere burukwera konka akija kamusiga hakitara ekibayesere fraudulent pretense of marriage konka yisha yare kurwa bwanyuma yo kugira ngo enshonga bakabano baza kuzimarira heru fayire yabireriyo eyo mugenzi yabiratireyo kubagishikizaho bajyango neza kukomaho tekwe yongerayo umushango gwakomaho bagira ngo mushija tayine mushango twashitama babi tushomera byona osisi ya bamukomora bajyango byakomaho mushija tacyenda kushwera byaho bwanyuma y'ebyo byona neza umugenzi obwahati akagira ngo akaba nacyenda kugumiza no kugitwa no mushija we konke ekiti kirabasikire tichoro cyangwa bw'inshonga kanyanjuro wabo yanyanjuro mubaziri banje ya njuka yatwara ente yatwara ibintu byo bitagisa yakora ubugeni yahita abantu bo itacyarabona ntabwo cyo kandi ndebe kakumukati nkubase kutizwa kutwara y'umushije ndijo ntabwo kuba batamirwe abaziri banje bagayo barekuruka ukabashuma ya bwanyuma y'empeta kuremera hake neza akatanduka kugira amagara mabi nuko nyina kutandika kugezaho kumuraguriza okusya obwayikize ogwahamuheru niyo mwana wanje nanjye namubihayo natanduka kumutwara mu marwaro nagenda nawo marwaro nagenda nawo norobwire bubireho buringwa n'intoro kunibangambira hani mutayo nibangambira hani mutayo kwisebwo bwire bwaremira amagara gakarema kubumwe bwafire nikamureka kamuta kandi kuyihogwe noti nkagaruka gakururane no mushizo gwe nagira ngo kanzo wabo nze kureba ubwo mukazi wo rubona ngataro abo kuba bakahwanaho kare kandi kabihura ngo bakahwanaho nanye natorotora umwana wanje koko muhandagaze ibanagine namushiza yagenda wabo n'umushiki namutorotora ko namutora nimwe mukabireba TV bikabiruha abantu nibabireba uburiyo biyabire kwere yabire namwenda kayamunagireho barigire akushirwa ke akayina magara marunzi tina shonga yene yabarwire tina ndwara yene yabira yine wachuru akatina bwire bona magaragaho no garigire gakurgaho nafu akatina shonga
aho twarigira umwanya ogu abataka babana baza kumanyisa polisi aha nshongegi ebahe n'orusa rwo kucebera umubiri gw'omugenzi okumanya kyenyini ekimurugiriraho kufa. Gasha kwa Damba Wiziri abwa TV West Omurimbara.